ISTV की पाव मियंग ताबिरी बापुन मपु तारामना ओक्सरी हजू फाबु की मरुबा पावजा कसम खुलेन डिवीजन की मनुंग सनबा नामली विलेज ता लमदमदु की मियामना ट्रेस सेंटर अमा हांगरोखले पाव संदोना पिजरी थासी के तांग तरा का तरुकटा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कसम खुलेन सब डिवीजन के मनुंग सनबा नामली खुलदा लमदम अदोम की मियामना इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेस सेंटर अमा हांगरोखले हिरम सिदा रिपोर्ट अमा मणिपुर की मनुंग लंबी थोंगी फिवम ख्वाइदगी सोथना लेबा कसोम खुलेम सब डिवीजन की मनुंग चनबा नामली खुंदा पांगथोखिबा बॉर्डर ट्रेड सेंटर हांगदोकगी थोरम अदुदा लमदमदुकी सोशल वर्कर जुलिया सिंगलाई खुलगी निंगथौ जोन कैसिंग मनांगपदा लेबा खुलगी निंगथौ सिंग अमदी म्यांमार की खुंजा क्यासु सरुक याखी एडवेंट क्रिसमस का लोइना पांगथोखिबा थोरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबी जुलिया सिंगलाइना बॉर्डर ट्रेड सेंटर असिना इंडिया अमदी म्यांमार की खुंजा सिंगी मरकता हेन नुंगसी चानबा पुरपद मथेंग ओइरगनी ट्रेड सेंटर असिना सोथना लेरिबा लमदम असी हेना चौखत हनबा अमदी चोइना खुंदारिबा तांगखुलसिंग अमतो ओइना पुनसिनबदसु हेना काना हनगनी हाइखे ओजी अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट अमा ओन नामली द लाओ हैबा मतमदा कनानसु लाओ कसम खुलेन फबो योरा अदम तोखरनी मरमदी करिगिरा लंबी सेमदबगे अदु लंबी से करिगी सेमनिंगदब्रा हारगा सेमनिंगदबगे लेतबेगी सेमदबसु नते अदु सि कनाने अप्रोच तौबा ताई कनाने हाइबा ताई राजा म्यामना असिदा टूरिज्म स्पॉट फजाब सेमसु याये वाइल्ड लाइफ की ओइबा फजाब जबा मफम यामना पावसु तारे सिदा टूरिज्म स्पॉट अमा ओइरगा अखोइना अखोइगी जातिबु चौखननबा अदुदे अखोइ इचिनाबु कोशनबा अदुगा सिगी फजाब म्यामसि मयामबु उटपा मतमदा करिसु अकायबा लेते अदुगा सेंग हायरगा सि ट्रांसपोर्टेशन यामना वाटले अदुगा सिदा शक्तिमानदि हेना तोपुस्तांगे मरमदि लंबी फत्तबेगी नामली खुनगी निंगथौ जोन कैसिंगना खुल असी योबगी लंबी निंगथीना कपिदबदगी निंगथम थागी मतम फावबा शक्तिमान गारी नतना अटे अतोपा गारी सिंग चंगबा ngamdri एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखादा तुपुलदगी कसोम खुलेन सब डिवीजन हेडक्वार्टर फावबा ककलिबा लंबी असे नामली खुन फावबा सांगदोखिरबदी नंबसी कसोंग बुंगतुंग असंग खुलेन अमदी वांगलिन सिंगबा मसिंग यामलो खुंजा सिंगदा कानबा फंगनबदा नतना अमम पुंसी महिंग अमदा हिंगलिबा खुंजा सिंगदा अनोबा मंगाल अमा पीबा ngamgani हाइके मानो मखाताना मोरेदगी हेना मोमचाना सेमगतपा यागदबा मफम असिदा सैटेलाइट टाउन ट्रेड सेंटर नत्रगा बोदा हत सागे हरबसु दरकार लेवलम कथोकनी सोथना लेबा प्रजा सिंगी येंगलगा गवर्नमेंट माइके असोंदा मियंग चंबिउ फुंगदोखे इंटरनेशनल बॉर्डर ओबगे खुदोंग थिबा लाकसियामले अदु थेंगाइना बताबनी अदुगा बर्मी सिंगसो एखोजा मरुप तौनिने क्लोज फ्रेंड ओनिने बर्मा दा लेबा सिसिंगसिसो एखो इंडिया गा फ्रेंड तौनिने क्लोज तौनिने तिननिने गवर्नमेंट ना करी सेमगेरा करम तौगेरा हाइबदो प्रोग्राम पुमनमगदो अइना वेलकम तौदना लै मखोइना लम पीबो हारसु अइना पीगनी अदु तौबियो हारसु अइना दम तौगनी गवर्नमेंट का एगे तिनरगा लम सेमबा हाबसे खुन सेमबा ट्रेड सेंटर सेमबा हाबसे एगे अपामने नाबो खरापंगलोइना ना पौदम जैबा रिचार्ड रंजन नामली विलेज कसोम खुलेन सब डिवीजन उखुल डिस्ट्रिक्ट बामोन कंपू की लायन पाल लकोलदा मणिपुर सरकार ना इलेक्ट्रिसिटी अमसुंग पीडब्ल्यूडी के गोडाउन सानबगे अयाबा पिथोकलंबा थवंगबु लंदम अदोम के मियामना यालिंगदबा फोंदोक्तुना इम्फाल यारिपोक लंबीदा सथरिबा बनसिना मरम ओइदना मियामदा खुदोंसादबा कया मायोकना हनख्रै सरकार ना मफम मसी थादोकले हाइबगे चपचाब ऑर्डर अमा फंगदेबा फावबा खोंजंग संगसिनगनि हारि मियामना बनजाथरिबा सिबु पांदबा थौदोक थोक्तनाबा पुलिस ना ngaksenbegi थबक लौखटके बन मनुंग दा मियोय क्याना लंबीदा थोरक्तुना अचत अवोक्सिंग थिंगबगी थबक सथखि था सिगी तांग तरा तरेकी निमिदांग पुंगनिपा मखारोम ताबदा सकंगदबा मियोय खरना ट्रिपुलदगी कसोम खुलेन फावबगी लंबी सेमबगी थबक सथरिबा बुलडोजर अनि मै थादुना अमांगता टोनख्रे मै थामलिबा मफम अदु कसोम खुलेन सब डिवीजन हेडक्वार्टर मनाक्ता लैबा खमलांग विलेजतनी मै थारमलिबा बुलडोजर सिंह अदु ABCI कंपनी अमदी अदाई कोप स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर अमगे डोजर सिंह हारी थौदोगसिगी मतंग ABCI की सुपरवाइजर ओइदिबा ओइनाम अरुण कबो मियोय अमना फोंदोरखिबदा थबक सुबा लोर मतुंग सिनमि सिंगना हनखिबा मतमदा मै थारमबा ओइबना कनाना अमदी करी मरमगे दमक मै थारमबनो हाइबा खांमंगमदे खुंजा सिंग नुमिदांगे पुंग तारोम ताबदा पाव पिरकपदगी मफम अदुदा संगसिलुबदा मै थारमबा अदु थेंगनरखिबनी हेरमसग मरी लेना कसोम कुलन पुलिस स्टेशन द केस अमा रजिस्टर तौख्रे हाइखे ngaraangje thau leitabdagi pung ahumda thingjengra थींजल ड्यूटी लोरगा
कोई गेम दा हनग्रे अदुगा पुंग अराउंड पुंग निपान मापन अदाइदा थौदोक से थोकपनेना पुंगी हेडमैन ना कोई तो पाव पिरपदगी नुदांग कोई जे लागा येंगा हल्लागा पुलिस रिपोर्ट पिया Satchuba ahingi pung amarom taba matamda more ge gate number 2 sangphamda IET olamgani singnaba posak ama laiba thengnabadigi Assam rifle nama from aduda mi amata salam khidrai Imphal degi bomb expert team kauduna thengnari ba posak adu IET ra haina jingsinmigi thabak sathakre masina maram oiduna gate number 2 da mi sokasin tawbada athingba laikre Hausi syllabus singna mari lenaba DC amadi police department ki ayibase paraga sinbiyo haina ipak manipuna thadro pacharol amana khangalakte niyam gi wamada hausi toriba sing mari lenaba singna yengsinbiyo hairi Imphal de kilometer maudarom lapa chusambo district ke molanken amasung sibulmi hairiba khul ani asigi miyo singna PDS haibasi karino haiba khangna hodri PDS ki kuthang da seng sak ataba mamal da p haiba khunja singna thadana hodri hiram sida report ama India government na live miyang tabukti yamna senpom kaitok tuna public distribution system gi khuthang da tha khuding gi chengchak ataba mamanda miyang da phanghali masigi mathakta food security act ki makha da hena yam khatta chengchak pi na thorang tawri sarkar na yamla senpom kaitok tuna miyang da pi sakthung asi Manipur da su consumer affair food and public distribution department na miyang da phanghan gi thabak tawri tha khuding gi miyang da pi gi da cheng di food Corporation of India the sing thok labasu Imphal dagi kilometer maudaram tamak lap fasu sambo district level khun khadadi PDS habse karino haiba fawa khangna hodri mai leinabo authority na thawai dabadagi yamna angak na tholiba khul asi district asigi mongken amasung si mulpi khun da tholi mongken khun gi chief hong khothang na phangdorok pada khul asi Imphal dagi kilometer marifu taruk ram tamak lapi so lisuma samapun kun manga dagi khunda leitarak law khul asi apun missing sarmi kun trarom lei khul asi da sarkar pirakpa makhal amatagi khudong jaba phangdri khul asi da leiba sarkar gi pot aibu school amakhak lei madusu oza karak taba sahi yamlak labana khunja sing da kana bu kaisu pidre harakhi si munpi gi si khenthang na phangdorok pada khul asi Imphal dagi kilometer manifu tara ni thoram tamak lapi lambi thong matik chawa leitabana ana laingi khudong chaba amata phangde so lising ani taruk ki October thada malaria na nabdagi khunja tara kanbang namdabi thodok faw thokre adu ngasi faw sarkar na hakseng amai lena thabak amata packet pidri khul asiga khwaidagi naknana leiba oiriba Chusampur headquarter amasung henglep ke ana layang sangsing tan chatpadasu lambi thong khudong cha dabana langkhang da asi ana thokhiba kaya yaukre harakhi Doctor Jora di hinga do bas pana yam se leram gani adu Doctor Joba ngamde duna khunda dum si jaba pana yam le bani egi angang tarasu Doctor Joram la di mere ya PF di laina do matam chana khang hore badi angang adu yam do thamagi manung da sira moi aduna hojik si sire ba su Doctor Jona sire di pungning se da pia lamba malere gani adu bo Doctor Joba ngamde duna lambi na phatta duna hoina su Doctor Tana Joba do bado puba mi leitaba aduga lambi na phattaba adugi maram duna manga si ga do be manung da tarashi horame aduna hojik pause mase ye thawai se thamoi se da chak tuna le rabani khenthang na makha tarak tada khulasi gi khunja sing na PDS ki khuthang da cheng chak tinai haina mi na haina kal thajaba ngamnadri PDS haisi mi oina kabak tarabasu kari khudong chaba pibige haisi khangna de harakhi Manipur government na PDS gi matang sida ching chini aduga kerosene gumbadi PD piramgani haidi akoi su polling station nina aduga polling station gi wise na dum pibani amasi sida ngasi phausi akoi khunmi sina PDS gi chini se glass mata su thakte aduga ching su maru ma phau chikte aduga kerosene su liter ma phau than dia ba si phausi ISTV Pawidamukta Sirendra Mainam Amasang Ningthakongam Sanajaba Mitai Chusampur Bisnupur PHE Division Office na sinduna ngasi Swas Bharat Mission Gramin and NRDWP gi matang da sensitization program ama pangthokre tharam adu da PHED gi additional chief engineer Lifetime Ibomsa superintending engineer planning and monitoring cell PH Yaima Executive Engineer Okam Maino Yauna Malilay Nava Official Sing Amadi Lamdam Adumgi Pradhan Member Kiana Sarup Yaki Resource Person Kiana Sensitization Program Siga Malilay Nana
topic ta wangang ki water testing using field testing kit demonstration tabuga loinana management devolution index ki makada committee singda sek mana sing yantoki executive engineer mainona asigama program asi committee na thabak fajana tawngana ba amadi afaba ising phangana bagi matangda pangthokpani haike village water sanitation committee unthwa nipan makta akoina matau karam tawraga akoida thada riba sendom management development industry function si matau karam na akoida paisa ji thadaraga moina matau karam tawduna haiba khunda laiba water supply scheme ji karam tawraga kamai tawraga operation maintenance tawgani haibani jo karam nichin pigani karam na pipeline chimgani karam kamai matau kamai tawna chemical ji haptuna praja singda apobising pitakadege haibagi pandamda akoina ngasi si makoida training pijabani tarau tribe sakot hananaba makoi bungak sianduna thamnanaba amadi makoi ge lol paktok sakto hanabagi matangda kana nainabagi mipam ama thangal katheda laiba Imphal movie club ta pangthokrai tarau tribe union Laisok Singh Sandil district amadi tribal endangered language promotion Manipur sindana pangthokiba thoram aduda Manipur University ke Department of Linguistics ke Head of Department Waramba PC Thaudam Language Activist L Sarachandra Milal ki Vice President N Naukhamba amadi Tarau Tribe Union ke President ke Mela Tarau amadi Tarau Tribe ke Ningthau ke Anusarup Yaki Milal ke Vice President Naukhamba na Mang Kragani Haina Khanariba Lol Singh Kanana Bapun na Hona Minaba Changi Milana Thabak Toriba Si Singh amadi Tam Miam Gini Haiki Language Activist L Sarachandra Tarau Tribe ki Sana Lonsat amadi Thak Wangan Naba Education ki Mateng Yamna Sangi Matam Puna Makta Ima Lolbo Nungsigadabani Haiki Tribal Endangered Language Promotion Board Manipur ki Convener Dr. T.H. Sandramanina Mio Lising Amaram Kaktamak Laiba Tarau Tribe ke Lol Asima Pungfana Sakot Hananaba amadi Makoibo Ngapi Senbiba Tangai Fade Haiki Tarau si Zekam Kumbaba Su Yaur Galerme, page number 39, page number 50, page number 52, the Yam Mek Singna, Chronicle Yaw the Sulerma. Yaw the Lerma, Lone Bukam Kong the Karambo page, the Info Takala extinct having the Put Mulahaba, Zero Kilometer was ever power. Adana, 11 plan that reflect Towerable Loan missing the song Handara. Handara clear was a Karikama, the Mohammedan have a target language promote, preserve, protect, Amadi, and Richmond. Tarau Cultural Literacy Society ke Chairman L More Tarauna Tarau Tribe ngak senana ba khona bada miyam gi mating sangi Tarau Singna Khundaba Sandal District ki village Mari Ukul District ke Sana Ketel da village amalai ba asi lambi tong ana layang amadi education gi lamda swathari haike December 28, 1983 da Pabong Prepatan Chingiduna akoi si umlak 40 mukti akoi purak lago si Chandel District da reunite da Tarau Tribe adubu level 3 na masi akoi gi Tarau si umlak tara da hoi ni masu na 70 henalai moi macha musu ka paru na badi 70 henalai ojek moi singa si senara badi masa ke loan Tarau loan ngang jo si kami kaiser moi masen mapa ne macha ne mamo ne masu ne kang loan nga tengang umang lai gi thogai pang liba loyan yawa pandit loisengki maming onto haina Southeast Asia Cultural Organization sikona kanglakle kanglisa singki aruba umang lai bu hindu gi governor temple board ki makhada thamba yaroi haiduna khongpham handoknaba sikona si minister governor speaker amadi prime minister da kayara khanna ningsing sarol pikrabani maitai gi umang lai amadi laitin ge tharomasi governor temple board ki makhada pangthokpa yaroi haire Kairau Kendra ke manung san ba urup awang lekai digi tata handyman oiba Muhammad Halaluddin Alais Puksau sahi kuntraga mari kawa mioi ama satchiba tangtra taruki ayupung mapan makhairum taba matamda uri poksara court mayada gari dei kumtha khobodegi ngasi fawba handilaktre harib nufa asi kusumui fit mari insi nipan wangi masam teli jen kongrau ama setki tisat amuba ama litki kanaguma singna harib mioi asi thengna birabadi mana na police station dana tragana mobile number 9612346352 da pau pbu hiding JN Manipur Dance Academy na Sangit Natak Academy Northeast Center Guwahati ga khusam naduna Academy asida numit humni chathagadaba pena usap haukrai haudopagi taramda musicologist L Birendra Kumar Sangit Natak Academy Guwahati ge director Razat Ganguli JN Manipur Dance Academy ge director L Opendra Amadi pena ge oza tombasu sarup yaki JN Manipur Dance Academy ke vice chairman Waramba Professor N Tombina
पेना असी मुटख्रबदी अखोइगी नासु मुटखिगनी पेना गी ओजा सिंह गिदमक सरकार हिंगनबगी लंबी सेंबिदुना पेना गी महबे सिंह सेंगोटपा तंगाई फदे हाइके रेपटरी थमगा ओजा मैम से गाहोंदना थमगा चतना कोत ओजा से वहनदबा माई चाही की करिगी थागी करिगी हिंजनबा कल मखर पीरगा माई मखा तो शिक्षकर तौरगा पेना से कंटिन्यू तो सिगी थबक सिमगा अदुगा अनोबा अइन सा हाइजेरिबा याम क्रिएटिव ओइबा पेना गी अनोबा सेरोल मयामा मसी कोइना पुथोंदबा होनबा राजा गंगुलीना पेना असी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मसक ताकदा पाइदगी लीरबा इसई की जंत्र अमनी मसीगी नुंगसीबा मखोल असिगा मानबा इसई की जंत्र पृथ्वीदा अतांगबा ओइरी हाइके making of pena the particular instrument is gradually going down. Even it is hard to find out a good pena maker as guru under whom we can, or the state or the people can train a next generation of pena maker. As you know, instrument comes in the forefront. If there is no instrument, there is no artist. How you will play an instrument which is obsolete? Andhra Pradesh ki Guntur da meeting ba satchiba Bagar Sang Yadav Sina Funkibagi matang da Manipur Sarkar na atuba matam da tigatpiyo haina ngasi kwaketel da laiba masagi yumda pangthokpa pamusing unabada imung manungge miyoi sing amadi club Mera Paibi Sing na phongdokhrei mahak tera sapam layktigi Dhananjay Kauba amaga saminakhibani laikhidrabagi loina bina phongdorpada mahaki mapuroiba sina phangkibagi matang da miyamna langlangjin puthokpiyo haiki Maning sapam lek tegi makar lay mana angang tin basa lusi haina hawra ka pugiba kalau pada angang mari engang angang tabum ka moy kunna thomina ra kani tan trai pan na tram pan da haire adagi di phone tan ni pan da sakhi basina tan tara bok te ga phone phangna ram neba adi matung degi phone pau phangna dre sigi thoi balang la lan jin che ki ba dai na wa na khara wa na thoi kaigin ha ba di mana khoi mari si thak ta na khota na tobiramani hudi kana su laitre kai gi chin nau ibung pa mayam tawraga punna tathi do piu hanai mayam dai haijari Amaramda laikai gi miyoi amana phongdorpada misi asigi matangda Dhananjay bu wahang pahong tobiyo sarkar na athupa matamda Andhra Pradesh sarkar da pau piduna misi asigi asumba thigapiyo ibung manungi awabada sarkar na mateng pangbiyo haike apoi library ba home department amadi honorable chief minister gi saiti gi haitare asom nakan gi state to gi honorable chief minister da habira kan da hai misi sing matang da asum balang lang jin puthok puduna misi si kamai to sibuno haiba sing amadi ngasi lehori ba magi masa mari sing ji kari kamai to boya gi haiba do Manipur government sai ta puning ching sinjari haita loshilakpada maroiba pau amuk hana Kasom Kulen division gi manung sanba namli village da lamdam dugi miyamna stress center ama hangdokrai miyang tabyo punamapu amuk hana kurumjari